Majority fireman enye personal interest your mining in interest ketokreku yeni me se bi ma bakọ a ye hunu so na wo ba ye ti ye selket sase de mu influence na ye kan ho asem de bia ye kan no hwe na sesa suban hwe na adwuma no ntumi yen so asifam na yen koye nim na unse na no so a de ese ye ne Uruguay for match na wo say penalty no wa beka sabebre se akakrakra no makobo match no ene o te se ne godson awu enti odon kasa no before so obesi park ne so pitch ne so akobobo no na oni the right frame of mind na eno na nanka be pese de wie so go but o se ehia no e wo fire wia e wo Adom TV because se player ese wonye sound player enye fit player psychologically no onyina ne naso betumi akogina park so a edi enta de kokko start a game na yesanso nya penalty so a nipa ya wo say ne godson na wo ansa na okọ park so no wo so no ne konkotu penalty enti ehun samaje ne ho na hwe da obo kreta yi mu a daily graphic a che hayi wo makasa wa na ketokre kun se na eche say se no se de no makeka kọ na nya de o mo be replace o to ado se yayi e waso mo twen na o mo hye ni o manim kakra ansa na changes bi ebeba aba wo mati dede ensem so de kwoto Instagram no o mati ho kakra na seje wonya adaje kọ dede honom pa ne adapa ankrofo etwa no ewo post na oyeye no ano dabe yenko ano de pa but ya na munya abotre board ye we no nyina tumisi so ahu enti ya na munya abotre kakra na wo so daily guidance so chi ya wono so eche se oseche mesa bonsu onye majority leader yo wo mra se beje fie o se Ghana for epesobo bi pa dia board ye ya e ma group stages na ye fi mu a e bad selection enti wono so di odi abantu hwe daily guide amane boya waseche mesa bonsu da ha ketokreku da ha na otwado wono so eda ha enti wono so chese selection na enye coach no wa mo Ghana eno ene asema wo ha sei na yenhwe my adomonline.com na sana me do abada bo krata nim biem wo hwe adomonline.com 2023 budget ya mpanyifo de koto dwa no twum akwabo a etrese aban no kwan ahodo opeso ofaso na wode agigi sika enya revenue ewo mani mu no eye ade bia eba beku enwuma sasa wo adwuma ko bia so wo boa enyi no kakakakra so hu ekọ wanim no eto ahodo na aban no ede aban na wakasa fa VAT 2.5 ya abia ebema VAT ahwira ko 15% eye 2023 January no wakasa ede afa so ye twamene ebegu enwuma eno ochi nsoso no wokọ Iran a unsa na omo wo morality police fo bi wo ho ya eho no sa wo yoba na wo siesie ho na wankata oti wo no na hu nyina na emra no etume chew empanyefo che suppose for amdu go amudom go abontia no mo na omo ehye ema ho siesie ewo Iran no empanyefo che se omo atu ni nyina agu ene no omo eyi ede afikrom eno che no Ghana Chamber of Commerce CEO wono so akasa ede afa VAT entumu a aban no ede abase sabra mani wom enye hu yehia mu no enye sabe na ke wasaban no wototo VAT mu eno so ho asem ewo adomonline.com wokọ ho no ma ono reforiata wono so domestic debt exchange enye hu kro no ba yo chese treasury bills na individual bonds no enya de a haircut mo ya mo chese emaso ene de ebe kokokoko so ewo sikasam to chene investment mu no ebe kamo eno so ho asem adomonline.com on that one me be say yetie ora Furiata. Treasury bills ne individual bonds on that announcement. Yentie na fe ye wi a enfado bonkrata no. Brief yentie na fe enfantwaso. Okay. Ghanaians. In the budget statement presented to Parliament on November 24th, I announced the government will undertake a debt operation program. The broad contours of the debt sustainability analysis has been concluded, and I'm here this evening to provide some details on Ghana's domestic debt exchange, which will be launched tomorrow. External debt restructuring parameters will be presented in due course. Under the domestic exchange program, domestic bond holders will be asked to exchange their instruments for new ones. Existing domestic bonds as of 1st December 2022 will be exchanged for a set of 4 new bonds maturing in 2027, 2029, 2032, and 2037.
The annual coupon on all these new bonds will be set at 0% in 2023, 5% in 2024, and 10% from 2025 until maturity. Coupon payments will be semi-annual. Our commitment to Ghanaians and the investor community, in line with negotiations with the IMF, is to restore macroeconomic stability in the shortest possible time and enable investors to realize the benefits of this debt exchange. The government of Ghana has been working hard to minimize the impact of the domestic debt exchange on investors holding government bonds. Arabu kanu freyata Abraham say edibeso ewa but inchemu kakra. Yeah, the best here ya. It's no the abano no. Anapai 8 a.m. Aye, obe address Ghana for. It's ya na wonya adraje na wata na watie. Na mahunu se ebe mo e-post o social media bebre no a chese oto adokwa ya ode Ghana for kogu di chimu no wono a wase adwuma no wode ato ho. Enti nkebe ya ene finance minister ne Ghana for kasawi a so de ono a wo hye babia na o man si kasem koduru na wonim se si over the weekend kofo am yem hyehye me because social right ups and kofo ye no as if say si kasem na je ne ho ama ene no ene da so ni babia. As we speak, the panic withdrawal is serious. Is serious because me say the way we did bia wakoma ye wo no ano ye den enti eye best say obe address Ghana for omomo obi hu no na banks ahodo nso akwakwa tototo sa bonti ni ade omo hyehyɛ mu no eno so de ho asɛm te sɛn individual one na treasury bills no mo ka sɛ wo ye safe yo na de aka no enti wo de omra no ne mekasa anapay 8 a.m. Update on the economy ebeba so Ministry of Finance we so na we say the need for no de atoa so enti me sorry so na makɔ